ala mangaka ka moka ba gona bolopogo bo huma bothemane bo ka mogelo mangaka ka moka nka gore ke bala ka wana ke tlolo nna ke ya go fihla bua gae ke ya go tšea melao ye re beng re e balelanaka ka lebelela gore ka botša head office ka reng ko o baleng ya mathomo ba re ga o nwe bjala a ke a bonora ke bonwe yes or no o fihla kua mafelelong ge re ka tšea melao e larara dilo tša rena tše dintšhi tše di re senyetšang bongaka ke lebaka la go gana go comply go latela se se leng mola godimo ga molao wa bongaka melao yela re e beileng mola go ka lebelela mangaka mantši kore ke nyako bolela nnete a go boloi dilo tša rena di senya ke go se comply go se latele melao yela re e beileng mola ye ke assignment ye ke lefang yona ya gore molomong a fitlha ka gae wa kolla molao wa gage mola o bea mo aro mo ba re ke robala ka gae goba ke robala ka gae yes or no a ke robala ka gae ke ya kae why ke ya kae ke tla ba bothateng balwetse ba ntlhoka onka ke ntšha sporofeto ke ntšha sporofeto ke re mangaka gešo a go nto ngwe e senyang dilo tša lena le tšaka a re bueleng molaong re no lebelela gore a re a complya na re latela molao na ge re ka lebelela molao ola o mollo mongwe o tekgalema a na nnoši o a go bona mo a tswileng tseleng gona huma o nkwa ka botse wano tšea molao ola wa ore o a go bona gore mara mo a ke rie nto ba ileng ke e dire e no re boledi ganyang nana ka nka se molae tokosa le bokoko bo magolo ka moka dumelang mangaka ba re madume a fele ge ngaka a bolela se go no ba le ntwane nngwe ke ya e gopola so ene ntwane le yona o ka re ke nngwe ya tše e leng gore le yona ya re fekiša ge re goroša ngakanaka so le ba bangwe ba re ba gorošang o ka re re fele re lebala molao ola molao o batswadi ba swantse ba o tseba batho ba šele ba etswa tseleng ge ba goroga naka wa go robala ka ntompeng ya gago 7 days 7 days ka moka naka wa gore go thoma le go o robala matšatši a 7 ka ntompeng o robala legogweng a o robale sponchi a o robale mpete o robala ka ntompeng ya gago 7 days ke molao o rena re go rogileng re o tsebang re go rogileng ka ona ke sho ba bantši mo ya o mesanyana ke sho gona re ya o ana o ntsha gore batswadi ba o tsebe ba kore o tseba ke lena le noši ge re subelela kula le o phete batswadi ba naka le swantse le tsebe gore naka wa go robala ka ntompeng go thoma le gore matšatši a šupang ene a robale mpeteng a robale o robala fase 7 days ka moka a dule ka mola le medimo a gage ba boledišane ba bone gore ba riang ke a leboga be ke nyaka go fetiša molao batswadi ba o tsebe no go berekile mokone ka masa ka tiri ba go letsetsa moropa bo magolo a ke re lena le be le tletliša ke naka jale ga ke le botšeng ngwana molomong ga e ya thosong o ya e le yena le peke ya gage a sepele a swere naka a motsentšitše ka potleng a re kua pele wa go ntletliša a ke re naka o be a letsoša ka gang mo bophelong o swanetse o tsebe gore ge o e ya thosong o ya o nnoši tšatši le o goroga le ge o ka ba ka gare ga lekgotla o ka se tsoga o gorogile le lekgotla la gago o tlo goroga o no nnoši o nkwa ga botse mohlang re tlhaba pudi ya gago ya nyokolo ka loba le le 7 mara o molongolo o tlo mo tlhabela pudi ya gaga a nnoši le nkwa ga botse ke nna mmereko a ka se go tsošana le lena re lo tlhetlha ya nenaka le etse ga o tekere le etse o tlo ya ga moremi makoko o gona o kera ke makoko le etse naka o sekebe wa boa go a tekera le etse ka mokgwa a tsebang gore go berekwa jwang a kere ke ra gore le lena ba bangwe ba le feleletse ke era re sa tsebe re sa lekolo le tsebeng gore le tswile tseleng
ngaka naka o ya ga moremi ka nako go kera letse o keriwa letse ga moremi amen ya naka nna le ka ngaka o phetsele rena kudu ka kua gae bana nka no re o bone se sia ka kua gae o magolo ka moka ba bone go phelo ba naka re be bone jwa bo magolo le tle thwasong kua ga moremi naka ya ga ge tema o e khathile go lena go shetse lena gore le lena la khatheng tema go lena le be le tle le thushe ba bana naka nna ke leboga maitshwaro ke leboga hlompho ke leboga taba ya gore ge re bolela le wena o thietse ke leboga ka mokgwa o ileng o a tshwara ka gona ga ke lebogeng lefa mabapi le tabeng ya gore go thoma go fihla o fihletse kua ga lefa lefa a fetša bona gore no e re ke tswa ke mo išitše ka kua ga tate and then a joane le tate ka mola ngwana o mollo o mongwe ga a bonane ngwana a bona gore bua le gona banna nna o ka re ke rutile ke lekane o kgona go fetiša ngwana mo iše go tatang jale nna ka ge ke le tate ke tlile ya nna ke tlile ke rile se ba nthomileng bagalabe sa gore a ka fetša go thwasa ke phethile molao wa bona jale naka kgopelwa ka shi mafolofolo lerato nnete ka mokgona bongwe bereka ka gona o fihlile gae naka o seke wa tšhentšhetša ba gae o fihlile gae naka o seke wa tšhentšhetša ba ka gae and mahlatse a ke nyakang go le botša gona naka ebile o ile thwasong a ba fetša ebile a kry-a lenyana naka gane so ke makote a kua ga borena ga makgopa mmasegodi ya go rufa lekgoši ke fela ke botša batho ke re ditsela tša batho tša go tšwela pele ga di swane ditsela tša batho tša go tšwela naka o bone ke ba makgopa a le ka kua gae rangwane a re ola yena ke a monyala ke nyaka go bona lapa la ngwaneso le tsoga le ema gabotse naka boanyala e segale re tla lenyalo bona gore naka nke ba se ka thwasa lenyalo ba ka se le bone ene seo ke sešupa sa go bontšha gore badimo ba ga borena ga ba tshwenye badimo ba borena ba thoma taba ba tseba re yo fela jwang jwale naka ka hlompho ya gage ka matsogo a gage ba ga mmangwane ba mmoni ba re re rata mosadi o la re nyaka go bona lapa la ga borena le tsoga kua mmagatle nna ka bona e le gore borangwane ba dianto botse batla ka moga naka le gone ua le rangwane o gona šule o e leng gore o nyetšeo naka o nyaka go tsoša lapa la gago banna ba thamatso rangwane sa ka rangwane le mmangwane ya ba tswelele ge rangwane le mmangwane ba tswelela ke kgopela gore go tle batho ba le ba radio ba lebe ba re sesiage kgwedi le ba le ba moteti be ba re ngwana ba tle ba dule mo ke tle ke kgone go no ba re thuši ka pelanyana ba tle ba kgone go ka kry-a thuši rangwane koo ba thamo matsogo banna sakelakakama batho ba ka ino fanna ka mantla go no molemogiša ke seke ka le tlolela ka ntle wo ke rangwane wo ke mmangwane wo ke mmane wo ke mmangwane wo ke motswalake a thamatsogo banna phayana ka sega borena ke nyaka go laetša ba ga mašifane ke sa ya go bona gore lapa ga le kgwelele ke tshepe gore ba bona go ke rangwane mokgekolo wa gage ke mmangwanešu rangwane o nyetše naka a tsoša lapa la gago jale le lena lapa la go le na le kgweletše ke tlo le nyakela gore ke ya go le tsoša jwang rangwane moefanna ka mantso a mabedi ya marago le re botšeng gore le kgatlhile ke mmoka naka e no ba nnaka ma
Kaya kami sa Jawa sama tala. Begina lu maponya na lena. Una kaong khatili ha bar bagi mu bas pala mu. Kajir na kamo mi shakwa amatala rukiya o makatalu kwa musi. Kalagar na kana mutengeli lena lena mutengeli. Kono mo pita mapelo lena. Kamu sala ka leke ka aramo. To jana.
mašifane badimo ba mpotsa gore ba mašifane ba sepele ba ye go nyaka stane ga ba fetsa go kry-a stane ba dire koša ka gare ga lapa la mosadi yo mogolo wa langa nyakang go bona lapa la gage letsoga a ba emele mo ba ga lekala ke le file polelo ka sese ke tla mo thuša mara taba e kgolo e ba badimo ga sesu sese o ne nto e phelang ka gare ga teng ya gage sese la ana boiketlo sese o sa tletse ke moloko mogolo wa seješo sese o sepela mmogo le tabakgolo ya disisi sese o santse a kry-a ditaelo tse di ka mo alafang tse di ka tlošang meleko mo go yena tlhokolo se ke dimang ka gae e sa tlelang bana ba makgarebe ka gare ga lapa ke tlo le thuša ka yona mara sa mathomo ka mola gare ga lapa le kokodulang ka gare ga lona le nyaka go berekile lapa le mogalabe ka mo le kry-ileng ditaola ka go lona ga le bula masenke le sedutsimang motho wa matshelelong bobedi ka ngwana bona jale ga go motho dile kinaose e nna ka no go tlotlana go le tsoga ba re bampitsa ka banitso ba re bampitsa ka mabitsobitso
e le go lapa le lengwe lapa le le jele go rangwane lapa le le ba disang bana ba gago lapa le le tshwenyang batho ba kgoro ya ga lekala ka moo ke na putiso ye e fang ke bagalaga badimo ba re ga le dira mokhukhu gone jwale tate mogolo wa lena gore ke le botsiše gore ka nako yena a robetse o tswela le kae gobane lena ke gona le dira mokhukhu gone wa batsebante e mmakatsa ge re bona lapa le ke bona malapa mabedi ke bona ba ngwana a itswa ka gare ga lapa le lengwe ke bona bagalabe ba omanyana ke bona bagalabe ba omanyana ngwane ba rena lapa la rena le sala le ba sola o ba o dula kae o ba dula kae re ngwane o ba dula ka dilodi bona ko mabilodi ka santate gae a sa kgone o tswa ba mowa a le ngwana ko o no tsa ba ba mo gae ga se sa gae ke thaka yena ka ga buta ka mo ga go ke mo go kwa go go re ya gae re ya o dia jwala ka lapeng la mogalabe lapa le la mogalabe le ne le bothata lapa le la mogalabe tate mogolo o nnile ka lona nako e telele ebile le kgono lapa le la le tswaletše lapa le la ga le lengwetše rangwane ngwana wa tate mogolo wa beng a le gona baloibe ba mmerekile ka lebaka la re go seke wa tsoga go tsedi makoti ka moo wena o makoti lapa la gabe mogala ba gago le feditše bana ba ka kua ka moo ande ka madimane go sepetse banna bagalabe ba re ge ba mpha lentho ba re koko o berekile go tla moo dipheko tša di kry-ileng ka mola gare ga lapa tše di ba di šomiša ke baloi ba lebelela lena ka tsona tate mogolo wa lena gore ke le botse gore go iwe ka kua lapeng la gage go thome ka go hlatsiwa gobane baloi ba sentse lapa lela ka ditlhare tše ba di berekileng ka mola gare ga lapa tabaši a le lekwano lena batho ba lekana le yalwa sensa le ana dintwa tša lena di baketše ba mathata medimo ya bana ba ga e santse ba fe mahlatse e gare gagana le mokgwa wa dipolelo mabapi le tabeng ya tshele ye e bakileng ke batho ba tlio fola mara koko santse mpiletse mogalabele ge e ka bang moteng wa lekala gobane re ka seye go tsena motho wa lekala e le nna le wena fela o tlilo ba bošaedi bo bongolo bana ba ba gore ba bajo bothata ba botšea ka kua gare ga lapa la ga botata go bona le ile ge e thoma itla ka mo lapeng la gago thokolosi e thoma go tsoga maatla e tsogela bana ba gago go ba le ditshetselekano tse dintšhi mo go bona maela ke go fang ngwana šia a re tšee bana ba re ba tlhapise re ba diela ditaelo re ela fe mo go ba bangwe fela re ye go thiba molato o ba o dirileng ka kua gare ga lapa la tate mogolo mo ke bonang mase a kgatlilwe ke maboto se ya bona o rwele dibaka ke lena le ba babedi ba tamela mo re na le expect Matlhare today wa tlo kgona go re tlhalosetša ka dilo tša go rwala ke speciality sa gage seo o na le tsebo e ntšhi kudu gore e tla fao go tla go tlhalosetša gore eng e tsamaya jwang ka gore batho taba e ya go rwala re tšea gannyane gonne batho ba bangwe ba rwedi ba bangwe ba rwedi ka bolong gape go rwala mo go a fapana gonne ba ba rwedi phayana ba rwedi ka bolong ba tla go tšeatša go seleka gonne ba bangwe ba tla go tšeatša tšhelete gonne ba bangwe ba tla go tšea tša go buša jale ditaba tše re ne expect Mr. Matlhare ke doctor ke yena speciality sa gage se o tlo re botša gore tabeng ge e tla mo go so
santse batho ba ba e bereke jwang ngaka Mahlapi ke ne le ba gešo mo taba ya go buša bohloko ya masetlapelo kgaitsedi gore kgaitsedi ya ge o rwedi o na le noga ene noga e bale e fetša bana ba le ka kua gae ba tlhaba dikgomo ba tlhaba kgomo ka ngwaga ene ba le kgomo tšela a kwešiše gore go diagalana kgaitsedi ga le bolela so dilo tša gage ga di loke ga di sepele gabotse o majwetša ke ngwana ke kgopetse ngwana wa ba jwang ba tle le yena mo kgaitsedi mo a kokileng ngwana o re ngwana o gore a be so ene o kweša bohloko go bona ngwana a leso ya se seemo ga se kgatlhe ya se seemo se a tlhobaetša gore mamanke ba o duletše mola a kgone go thušaga gabotse mama o re godimo ga bolwetse ba ngwanaka ga ke e tswa ka difata ba le ditaba di tseba ke sesiaka o le noga ye e leng gore e nyaka go fetša bana ka moka jale ke ile kua radio ka ra dipukeng a re iše meropeng lebaka la gore ke re iše meropeng ke lebaka la re ga ke kgatlhe gore bana ba motho ba tle ba latofatšane ka bolou ba latofatšane ka gore mang o rwedi mang ga a rwala ngwana šo wena seemo se a tlhobaetša jale ka ngaka ya setšo ke swanetše go šoma ka thata o netefatša gore se seemo se leng ka gare ga lapang la gešo se a loka se ba gabotse le nkwa gabotseka re opelele Mahlari ke be ke no re ko go fe tsona ka gore tše wena o di kwešiša kudu tša ditaba tše tša go rwala nna ena re le bomoremi re no te tsebela tsona tše tša gono fela re bolela le bona mo ge o le ngaka ka se tsebe dilo ka moo ene nthwe ke e bolela everyday ge re ile košeng ene nthwe ke e bolela gore le batho ba tsebe mangaka a re swane re ya fapana go swana le mangaka a sekgowa o mollo mongwe o na le ntho e leng gore o butse ka yona and then e re ga o ile ngakeng se ka kry-a o tsena ye ngaka o tsena ye ngaka e re mo ngakeng ye o leng mo go yona o ipotsiše gore ke mang a specializang ka stroke wa ka kgonang go thuša ngwana then re tšee ngwana re mofe motho e leng gore o kutse ka stroke a ka kgona go thuša ngwana a fola than gore re dile ya patient ka ntle o tsebang gore o ka se kgone la nkwa ke re setšhaba e re ga dile ngaka le botsiše ngaka gore ke mang a leng kutu go tsebang ka malwetse ya go swana re le mangaka so re a tsebang ga ore ke tswa ga ngaka mang o paletswe ke a tseba gore o tseba eng ga ore o tswa ga ngaka mang o paletswe ke a tseba gore specialty sa gage keng so go bohlokwa gore o ile ngakeng botsiša nna that's why o bone kele fela no ke file makweng a segale o phokwadishibane bo mmako bona ba re ba ketima ka go lata badimo o phayane ba itia matswa bohuma ka mola ba tle ba bapala ka bolo re a fapana mo basimane ba bolo ba re ba jile kua ga bua so re a fapana so go bohlokwa go bonala le ngaka ya gago re bapalela Mahlari re kgone go thuša ka
nyaka go bana ba kusha mmangwana bohloko ka lebaka la gore ba mo gobaletse ngwana ba go batse ngwana ka ba mo tšee ba mo rie mokgwa wa e leng gore ngwana o thoma go fetoga ngwana o na le bothata ka teng ngwana stroke se ngwana go yena ngwana go na le mokgwa wa mele kwa mentšhi le mma go yena ngwana le buisa sekgoeng ba palela go ka mo thuša ka lebaka la bothata bo ke bo bona mo e leng gore bo sepela mmogo le sedimo sa go tswa ka tata go ngwana o be o ile wa mmotsa ka lebaka la bolwetse ba ngwana o ile a tla go thuša ya banna ga ke bone o ka re tlo swarela a ke bone o ka re banna re tlo swarela seemo sa ngwana se a tlhobaetša seemo sa ngwana se kuša bohloko ngwana badimo ba re pholo a etšaiwa išiwa ga botatang moraga bona kry-a dikalafi a re ga boa išiwe mo ba thušago batho ke mo bakgoa a tla reng ga boa bogela a kgona go bona ba dirang ka ngwano gobane ngwana o a thoma a tsena ka raspetele tate mogolo wa ka ba ga botate o a thoma o šetšane ka ntšha dilo tše e leng gore ngwana o santse a tla thušaka ka tsona last week ka re fitlha ke nako tse ba sepela ba tsamaya ba diša motlheng ba reng kopa pele go fofela mokasetša go bona ba re bona ka segara go bona ga ba phasetse ngwana a bajo sentse re ba je pele ba je ka dipane o išitse ngwano ba gana go mo phasetša ba re santse ba tso ka difata ke ke eng nto re nyakang go e confirma gore ngwane wa badiwa bone ngwane wa bonala re wa badi o ka nyaka go confirma nto e bona gore motho wa badi o sa go confirma eng a rile ba re bona ba phasetse ngwana a bajo ba mmulela ditsela ebana ngwana a go le mo a yalo ngwana o santse a phasetse re ga santse badimo ba bopapa ge le ba bommaa ba be le maatla gore ditaelo tse re yang go di berekisa godimo ga ngwano di kgone go bereka re bula ditsela gobane rena re le mangaka a sesotho re ka se kgone go bula ka mogare ga tlhoa gore bona re ngwana o na leng re bula ditsela tša gore ngwana ga ya go tsena matsogong a mangaka a sekgowa ba kgone go bona problem ya ngwana gore ke eng ngwana o kgone go thušela ntle le gore ngwano re mo tloša lesusitokolosi bodibo lepheko le le leng gona mo go yena a tlo fola go ntse le le moapeisitše phedi lelekesokeyo namlela mandawa lelekesokeyo namlela mandawa
malafo ke go tšea maikarabelo a go thuša go alafa ngwana ka lehlakoreng la rena mangaka a setšo go na le di-speciality tše dintšhi tše ke di tsebang dinyuro ba e leng gore re tlo re ge re gahlana le bona ra boledišana ka ngwana nna ke tla mo alafa ka lehlakoreng la mangaka a setšo ga ke fetša ke tla bona gore ke dira di-follow up tše di jwang tša gore ngwana oo a sepele ka mola sepetlele ene tsela ya gona ke tla e latelela gobane ka mo dipetlele go na le batho ba gabo rena ba e leng mangaka a sekgowa ba senyeng matepe ba thušang batho ka mehla le matšatši ditsela tša ngwanong di be di phikile andane ga di phikile re bolaiša batho ba ba leng ka kua gare ga dipetlele gore ba roge ke batho ka lebaka la bana le ba leso ge ke leso mama ke ba juitše thata ge ke šala ke tla ya thosong and then ba gešo ba mphaseditše badimo ke re ke bagalabe ba borena ke bokokwa rena a ba kgatse ko no amogela mahu a bana no mo ngwanong o ne dira ene dira di tla nyakana le nna go le ka ngaka ya setšo ke bone gore ke šoma jwang lehlakoreng la ngaka ya sekgowa di tlo go thuša ngwana o re mmeela batho ko kwa o kry-ile thušo aga a re kweng le lwena re ya go lena bale wo nna lena a re kweng nna segolo thata se ke nyakang go se tseba kore o mmela naka o a mpontšhano gare ke na le yone re bolela ka mokgwa e nka le bontlhape e ka kganta ka gore na le bokaele ka setshedi o botsa batho gore nna ke madi ya vusa ga ke na selo ka ditsokolela ke teperekela santse le dula moloko ke tsoga ka 3 ka masa ke tloga ntlong ka 3:15 ke driver ke ya mmerekong santšheng sale ke thoma go bereka ke tlhapa dikotela ka motlhale bo modimo a phileng bona ke mogopelang bona ka motlhale ka matšatši modimo a ntlogoša dikotlelong ka ba salatlei ka tloga go salatlei a ke na dipampiri tsa gore kile ka university of college ke na le matriki fela modimo ntlošitse ka ba sala ke tlosa dikotlelong mmerekong ka ba salatlei ka tloga go salatlei a ntša fela ngwana ka Christian council of counter store ha ke nna nya ka mokgwa ka ga tlo bula shopeng ka mo santse ka a ntša re tla ka go rora le shopeng mo ke bona ba ka mo o na le mato ka ne ke ke nao modimo ka ke ka ona mo ke le thusa la ka le rufi ya rena ka ba yo ka ke ke mo mama so ka le bana ba aus ke na mo le ro ai ke ka le wala ka mo tsamaisha di nyora mo tsamaisha le ka mo ke di fiso ana nkwa sala ka yo wa bona le sipi ke wala ngwana mo ke tla ka mo le go so ke se sino augela tomo augela gagaya augela mabaku bana kulangwa akilele sinyanga bana twenzango wabana mata
ka lapeng la mma ga ngwana a re o reka koloi yang ka lapeng la mma banasi ba bona ba sa bana e le ba babedi e le dikgaitsedi mona e le gore nkebe ba kwana ba kgone go ntšha moloko o mogolo o e leng gore ge fo lebeletše o a dira tse e leng gore ba ba rometše ka digagabi ka gare ga malapa a gabo bona mama o kae mma go bana ke wena koko taba e ya bana motswadi wa ka e go swara kwana ke tlabegile nna ke nokwatetse bana ba re Thaita FM ke Thaita FM le gore a re gomme setsi o ile mo dikoteng tsa bona ka nnete ge ke tefara sefoune o lela se bolela ditaba ke a kgotsa ke a makala ke tsanele le goyo a ka tla pharana le le ka taba tsa mokutlo tutse ke ya le ena mamamateng le sepedisa ngwano ba bolela ga botse ka motho o ga ke ena o re bereka mo o dire re kitsa o tsebetse ka ke yena ka mma nna ba ba mputse ka motho o bile manguna ke 7 ya nna wa mputsa ka lena wa ntaba nna le on a rwala tabela a re o ba re ke se ya ba di le mma ka motho ene ngwana o ba zita di wala ba lwa mo di tla lo ba bele ko ngwana o le ile go le ba ga bona le go mosego ba go re le ke go ila ke bo ta ka mo go ene go ke teng go ba all right le tsona ke ntse sebe mo ishe ka mo go khaitsedi ka ka khaitsedi le tsona ke ntse sebe Awana go tla ke tsale ha go teng tso isebe o tsale last month ba reng ka le fitla ba re e ya le khaitsedi ya ka mo go ba go ditse a rena mare ko a dule mane ditse ke o bere ki shawo mo pela ga go ta mo re bona ta tsona di go tselela ene ba re motho o berekisa wo go ba re dilo tse o di ria ke mma ke rela re bie ka moggo o e beileng khaitsedi ya ke ya go phasiswa ngwana o bua ke ka re fihla kua ba rela ba re ba ka se phasitse ngwana ba setse le se ka re fihla kua ge ba yang kua motho motho a bolela ga botsa re motho a dira dilo tse ka mpana ga tsona ke sesea wena wa motsebe ngaka ye e rile kuo ye o rile a re motho a dirang dilo tseo ke motho a gona ka mo jarateng and wena wa motsebe why wena ba ba re ke motho ka jarateng o shupa go gore ke mosupe motho tšatši le leng go ile go ba le December go pela makola December go kopela tšhelete o pa le makgolo ba sa teng ba sa o pa ba sa teng maphalo go e di December tla go rala go kopela tšhelete ba go bola ntwa ga ba irwe a ke ka mo fetšantse mama ema re ka se bolele re le ba bantšhini a re thietseng kgaitsedi ya bolele ke tlo lefa sebaka yona nako tseo a buta ka ba sa teng a fetša fape wa ya re ditšhimola pele ga kratšhe ke ne le mama le ya buta a buta ka mmotšišara ka ngwana ga go bodiše gore o sepetše jwang na a re awa ga mpotse mare tata ke mofounela tšiki gape ke ga mmotšiša gape a re gore ba re o ne le motho a jwang le ena ompa a botšišara a ka ba tšere tšhelete mo a ya le motho monna ka re ke ba tla tšea motho monna re be re šošo ka nnetobi o be ba re ba ya go morolago a ba re le morala ntse ya ga ga re tse gore beile o se ke wa tšhaba go tlhalosa ke re sesimo a ke le botšeng ba ke le ba re o rola yena noge ya gaga o ba dile o wa go rola noga o ba le gona yena o tlile a tlatlatša tšhete nna gore re leng gae bele nna wa nkatelang le ena botakola fetšeng ka accident nako a bolela gore o wa go rola noga ye o be a ne le mang be e le wena le mang ka mogale le abuta ka wa hlokofetšeng le mama mama le yena o a ditsebe e iše ka mo gotlhoko nna ngwana o ile a senyegela ke koloi e e tsebang kolo a re go senyegela ke koloi a thutse kgomo mola lepeting la mogo a senyegela ke koloi ela a ya sketela go ile go ba kwa sketela mponela pitane o teka ke eng ka ya nna a re o ke kgopela tšheleng ka re ka kgopela tšheleng mara na le bereka nna ke sa bereke na ke a kgopela mma a ya ke ka go kenela ka e ke fitlha kua ka feta e le gore o ya le tate wa mothusang la ke ola awa
ba thušane ka mokgwa bitsana ke ke se nako di tsena yona na di tsitse ka a damisa a tshele ngela yo ko yona na pe a ba bisi nna ka kulela ka kamre ke khedi ke wo a le mo se ja a wala di thoba ina ka bla ka mo dina go thoba ba mla jale yena o ke khirifisa la tsa bitmanyana wa ga bitisa o nna a tsa bitisa na jale a ke tsebe yo ya go ba go go dula go la sa go la ke tseba eo ena a go khobela ka yona ka napeng. Alright. Wena mama o tsebang ka taba gore ba ngorola no. Ha bona yo ke se a ke itse le nyana ke itse taba ba rena ke na le no go rola no. Taba go me accident ga wa malapa. A se go bua felo sa sa tsule re dutse mo gare taba la bitsa ngana ka monisto a tla sha screen a go tshwe felo mo ke neng ina kwela ya go rola freeway ela ile nya ya go rola ke go le matho ye mama ile ngatla ka yona tla motseng wa ka kwa tla mo thusa ka tšhelete ke ra ga bolela ba re go thusa ka mo ga malapa ai ke ro lebetse gore ne ile ya mathomo nna ke swa ya ara ya mpe ke no le mba ba bana ba ile ba be a bile ba ta nga ke ngwe ba e dula ka jarateng ya se suka tengisa ba re ba sepela ba tsamaya ba ka tlase ba fita ka tlase ya go pile molete e ba fetsa ka molete ba re mama ke am pepper mama ke rile ke mmodisa a wa swana mosantsa ka tira ka mogolo Alright. Kuku aba gape kuku sho e re kuku a tekarabela go tsaga I think you will want to don't have to go to the na ngwana ka na ngwana ka na a ke mo fana go ka ona bego ya ga go thomba ka ka a go thomba na go ya ila ba nna ka ka wa ga ka mo re nna yona na ba e bulela ni ke be go ntse go ba jwa nna ke a go go wa kita ana le monna no wa makana o ra ya ka ta ra fika ka ta ti ola am bere ka kam bere ka mo wa bere ka ra di buka ka ra ar buka ka sa ka tuke tapi ka sa ka tuke la ka ka kana ni ka ka tuke o wa mtesha abu ba kwa o kita kwa na na ho ka ba na ka ara ai ki na ka ho awara ku ka wa na na ka ra ka ka ba je ja ku ba 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 re ki mu fe fe o wa li ka ye ne ki mu fe fe taba jere dile ka wana ka mtana go ne le ma pretuka no mutshi wana ra go tshisa na go tirile na wa wa sona ka tiro nge ke tuma ke ma mphale mo tata a wa batho ba mutshi tjatji wena ntho e bolela tjatji wena le motho e leng gore wa itsenela a bona ntho e wa ke re tjatji wena go so bona go le pula ke bolela le wena ke re tjatji le ena ipona le ma mo fa chance la ka sa mo sa ke be ke bolela re tete taba ya no ga mo ke ntse bolela taba mo fa chance a bolela fe bolela ga itse go go tsanga ka mo re ke ra twa ke tlompo ba ba ntse la re nne le ba tsara ke se gona batho ba ke merara ba tseng bolela ka kana ga tsona a se taba tse le nne teng wa mo ka le taba tse accident ba di twista so a ba bolela le pele nne le se la modika mo fa chance a boleleng gomme ke tlo le fa chance ka one ga itse di mo ga yo re ile la e bona ka gae e tlile go diagetseng ka yona re boditse ke ngwana ka mo monisto ba sa dira ba bangwe ba sa dira ka mo monisto go ile ba teng mo tlo ka a rela ba re no wa shiwana magare ke tima mola re na re fitla ra yo go gape go ya matšatšing ba re no wa shiwana gape tshela sekondira sebo nna e kileng ka e bona ke sepoko se sengwe pele ga kitši sepoko ka ntlong pele ga kitši mo pele ga kitši ya torontong ka ke bula polase e tšhwene o mmoditse mama ka yone re mmoditse tse le go pa ba le gore di ka ba tsoa le mosadi la gago o ba ko mofo o tlhokofetse koko wa itse ba taba sepoka nna ke no ka ba bolela ngwana ka a ke tsebe na se ka dira wena o le ke ka mo mara le a mta ka ke ka bona ke lo bone ke ora ka morago ga gore a le botse gore o bone sepoko ka mola gae jale ka batswadi di ile ba dira eng koko a se ke le a tsebo na wa be ga a ile ga e maka mo ke moshimanyano moshimanyano ba a ga go go wena ntate wa ba bena go a tsamaya maleng a re a ga di ka no re di maka ka gore nna ga ka se bona enge be ke se bone ka ke lo wa re di tsana ke ka se bona ka lo ba no felela gona mo a se ke le dijela go mara ke re ngwana a re ke bone nka go thuša ka gare ga lapa seo se ra gore batswadi
le bana ba ka gae ka moka le tshwanetse le emelele le go nyaka go tseba a na se a se bone ke sona go ba ka se sona and then gona ga ene sona re ka dia eng go thimela go bona seo a se boneng gore ka mola ga rena lapa go be le bophelo ka go itse ditaba eo le ditse yona phosho ya yona shi ke bolela ye gore go ne phosho ya gore koko ka sanka la ema mola ngwana a re ke bone ntwa go tshosha ka gare ga lapa yeo be santse le ema ya be ba geshu le ya go nyaka go tseba gore na se a se boneng ke sona go ba ka se sona la nkwishisha ke koko ya go koko alright jale tabashi ga itseng go ne mo o ile ngwaya ba bona la straight ngwana o lo ile ko mo ga ile mampotsa ntse ke ko re ko kerekeng ko Pitori ba rela ba re ka senya mo go tsenya ga ntse mo le mo ka se lokise mara go sa se go ga go tlolla bana ba maloba mo bo ile ngakeng ba rile a boletse ga botse ba re ke se ya ga alright ke tlo go fa ga itseng o ke eng wena o ga itsedi wena ka ba tse o di tseba ba ka gore go boletse polelo ya gore lena ka moka le berekile go se se ya berekileng go ba re se se le tsentse mmerekong wo gomme ka moka na ga lena le paletse go go kgotselela le tswile ka ke tsere ba tswile ba berekile kgwedi tse kae nna ke berekile 6 months tlogela sa bua mmereko nna ke tseba motho wa mmerekong ka mantaga ya makana ya mo founela ebile le kgwala mputšha gore everything okay re kere ee aowa dilo di ga botse ke le ka go mokgabara aowa go sasa ao motšha modimo wa boa nna mmerekong a ra bona a ke sa bua mmerekong molato a ena ke a tlogela alright lena ge le tswa ba bang ba a ba le botse selo ka sese ke nyaka go ya ka mo goba a ba le botse selo ka sese nna a fika be ka ngwane ke bana ba ka mara a re ba tshaba bona mo ka ke bana ba ka nna a tswetse ba mputsa fela nna ntse ke itseng se ke tsebang gore ngwane wa gesho dilo tša di bolelang ka moka ga tsona tše dingwe o di bone yes tše tša disepoko nka se re ke maaka or what ka ra ka di bona ke yena ke ene e le gore o na le approval ya ntho eo mara tše dingwe tša di bolelang 00 guys tše o bona mo ka raka ba di bone o tshepa go raka ba di bone o ka ba o ya gore ya sepoko ke nagana gore o bolela nnete ga re o e bone re sene gore ke bolele gore a re o e bone ke gale re ntse re utlwa ka yona mo family like re kopane ke family everybody mo family o lla ka sepoko gore o na le sepoko se e leng sa ba se bona sa pulo whatever a se bona le go hae fela alright ya the second ya teng e yotlhe okay ya go rona go na le sepoko le a tseba le dutse a le emaele alright ke ineela ka thoko ke a emaka wena mama o tseba eng mama go ya ka wena o bona o ka re go diragalang mo go kgaitsedi ya gago a re go o ruedi nna ke nna o a oletseng ka ngwanaka a re o tlhokofetse ba mo tlhabela kgomo go sa tshwanela go tlhabiwa kgomo le tlhabile kgomo ka nnete ka gae ka nako ngwanaka a tlhokofetse o ba bolaile ke ngwana o no tsoga a robetse a tsanka a lwala so le ra go tlhaba kgomo ka gae ga le bone e le phoso go robetse ngwana ba mo ne re sa tsebang be le sa tsebe ke phoso mara re tlhoke ra motlisa mama pele ra kgomo re a e tlhaba kgomo nna ka mo jarateng a bana ke re bana ba le bantse ba modika ba re wa go tshwanela tlhaba kgomo ba tshwanela tlhaba kgomo and then ba ke motlisa nna ke emelela ke ya ke motlisa ke motlhareng ka re ba re kgomo a ya tshwanela tlhabi ka mabaka a reng eng a ba a re ao e ka nna ya tlhabiwa alright ao bane ke se a buti a bina go motshwela ke sa tseba ka go ya mabedi so le bana ba fishebo e be se sentsi a sa re ka di-piece that's why ba go rekile go so mo ya gore tshwanetse re itse go ngadisisa gore ka sa ba go gore ya ne re sa tsela jwale le yena a itla ka yona ka morago a tlo bolela gore mo ra gore ona ona ke kwa bose ngwana ka tlhokofetse ka motho ona re ke kwa bose ke rona ke kwa bose na no o se isha ko mama e busenyana ganyana e busenyana ganyana nga ka mahlalo o ka nga ka mahlalo nga ka mahlalo go tle ke mo ganyana ke nyaka ka mahlale a le botse gore go diragala eng nna le yena maloba be re sa le bua go jana
re ile go thuša family e nngwe ya go swana le ya go tshwenya ke sepuku ngaka Mahlaba nko tlo ba hlalosetša ka dilo tša go rwala gore ge motho a nyaka ntwa go rwala dikotsi kae sepuku ge se kitima family se tla jwang se pedišwa gona e sepela jwang se tloga jwang ka gare ga lapa mara se ke nyakang go botša family ditaelo tša go tloša sepuku ka gae di a tura a di gona ka moga ba rena di ka kua ntle go feta nyembane ka le ba botše mo Mahlale gore taba tše di sepela jwang ka gore tše ke department ya ntate Mahlale ntho e sepirela sepuku se a lweša ka mo gae and ntho e sepiregala ntho ya go rwala ba re mmeo o rwele a ke e boneng swantse le tlošeng sepuku se ke sone ntho e tliša conflict ka mo gae nna le ka tloša ntho le tlo ba lekwano ga e ba re mongwe rwele o mo dirang no a ye gona ntho e le lwešang mjiwa sepuku se ba se bitsitse mjiwa ngiso lesemdeni nesisusa mdliwa ihlabathi amathuna gogo bathi ihlabathi amathuna bayimisa nehwebhani bayibumba gogo ngiyo le elwisayo ngamphakathi mara ukuthi umama lo uthwele no ayisinjalo kwawezwa ngisho ngiyayivumela ya ngizwe kaningi mbethwa mdliwa lidlozi langaphandle akusilidlozi lala ekhaya letha ihlangahlango nesipoko ngiyakholwa mina udaleko omncane ukhona umlandela ungalangadela eduze ulandela after umuntu ngathi ngikwakhe mina ilanga nalithinga kuso ngakuma-6 uzakile oqalile so endlini abangigobisa umntwana nangigobisa umntwana umsalo lo ukhona ngaphambi khaya phambara ikamura kule ngaphanda wangibiza wathi khulukhulu ngathi baba wathi vele sezigire ungaphuma enyako uqale egeyidini nangiqale egeyidini ngakereya mina into evethingo ngimhlophe athi into leyini wathi angithi into engihlangikutshela ngayo na kwaya mala kuzwe mala ngabanilanga lesithathu athi ndrungwa ubiza isibongo sakaMahlaba mtele nithuli lo engapha ngikhaya mtele engeziswe dani iyathengwa mtele ilahlwe ngilani nizoyikhona khona solokana nangafika ngabathi yaphunga ingabe beyiphunge beyihlale kuhle angeke iphume inesuka lakhona mdele iphunga khona ekuthathiwilo kanje itshile limhlophe dani iyathengwa dani ilahlwe kona ngiyo-ke lo enilwisayo eningakhombani ngemini ukuthi omunye uthole omunye wenzini no nisazokulwa angingakabukulwa sesefruku abayona ihlangahlangano kade ikhuluma nami ngihamba kade abona kudlula kwamapendiyezi kuyathanga nabentwanabo uthanda ukuhlaba lo manje khona nje ukuthi kuwes khona nje kudlulele phambili bazawudotaka gore abantu ba jela motosi di aseng gabe kerekeng ile yaso ka kwa mama ka motsa ka tse ba re e le motsa rateng a e nyako go rakiwa seo ka re mme ebile e rata e nyaka gore mme bote phuthego e dule tšhaba meso e lala e bina bošego bošego e ka lemetsa le phuthego eo ingafurisa ngabaleka inganimura gut ngiyakutshela mina mnikele nakhuluma itrain umfundisa hayi lapho ukuthi amaphuraphura angekho abaleka na itiyali eningakantwenu alright
be ke nyaka gore ngaka Mahlare a ba tlhalosetse ba gesho go bolela nnete go na le dilo tse dingwe ka kereke o ka se di kgone gobane ga batho ba di lata dilo tse ba di tlisha ka gae ba di hlabetse tse dingwe tsa gona di ne le madi a batho ka gae so go tšea moruti o motsentšha ka mona o beya moruti ya batho seemong se e leng gore a ka no ratsene a palela ko go boa a fetša tlhokofala palela ko go tswa ka mogare ga lapa nto Mahlare a bolelang ka na a reng ke sepoko a se ntho nnyane mama ese wa ikirile ditaelo tša gona a ke nyako tekana ke le moremi ke re nna ke tla le thuša mahala a e ka se kgonagala tlhare tša gona di a tura be ke na le ngaka Mahlare maloba re dikuru gore re ile go thuša ba bangwe ka yona the same problem ya go swana le